Hei whakanui I te huritau 20 mātahi o Poutama Trust, arā te ropu whakawhanake I ngā pakihi Māori, kua hono atura a Poutama kia Kiwi Bank. Ko te mata ina ia kia whai hua anō ngā pakihi Māori I te hononga nei. He wawata no Poutama kia whai wāhi matua ngā pakihi Māori ki te ao ohanga o Aotearoa o tira o te ao whānui tonu. I think New Zealand as a whole needs to realise that so they can leverage off it. He mea āwhina e Poutama I wetehi pakihi ki te whai pūtea tārewa kia tipu tā rātou pakihi. He recession ina wā katoa mō rātou. Moving forward in this, this tough economic time, that they are a big help to us. No tērā tau I hono o paki atu a Poutama kia Kiwi Bank. He whainga pea kia hono o kawa atu, arā ki runga pepa. Hei pau mō te whanaungatanga I Wanganui I a mātau. Well, I haven't told Kiwi Bank this, but over time we hope the K will be dropped and it will become Iwi Bank. Ko ngā ringa o ngā Pākihi Māori, kei ngā ke te Pākihi maha. It's a really good platform to present Māori to the world and the products and services and activities that Māori offer in business. Ina te hari kua o te whakanui I te huritau nei. Hari huritau Poutama Trust. Kia ora, hari huritau Poutama Trust. Hari huritau Poutama. Kia ora. Raiha Johns, Te Karere.